Mamang Chahi May Homdagi said a Sidatokiba Irangi Manung Channa, Chahi Adumaki, July Tarukta, Mang Kibadagi Ngasi Fawa Fangdriva, Mahiro Nupamacha, Madinupi Macha, Anigi case Kamari Lainana, Chenabam Yoi Manga, Fare, Loinana case, a Sigi Achumba Wile Fangnaba, Charsil, Tangat Kre Haina, Chief Minister Nong Tomam Birena Fondo Kre. Wafamasing asi Loshingadaba State Assembly Mifamgi, Wahang Pahonga, Mari Lainana, Opposition MLA Kaisam Mega Chandra na Hanglakpa Wahangi Paukumda, Chief Minister na Fondo Kibane. Wahang Pahongi Kudong Chava Lauduna, MPCC ki President Su Oriba MLA Mega Chandrana, Mahiroi Aniasi, Mankibamadi Hatkibagi Mafam Kanglabra Haina, House ki Kutang da Hanki, Masiki Paukum Oina Chief Minister na, Independent Agency Ama Oriba CBI na case asi matang da Kupna Tizili. Hauzik Fawagi di Mahiroi Anigi Hakchang Fangbangamdri, Adobo CBI na Kupna Tizin Bagi Tangkak Oribana, Chabchana Haidok Pangamdri Haiki. Amaromda Thododo the Chenariba Mui Manga Farabanina, Maming Mata Haibinaba, MLA Megat Chandra na Hairakpada, Hausiki Oinadi, Tizilibana, MLA Masada Private Oina Chenariba Singi, Maming Mata Pijagi Haina, Home Department ki Taugai Supuriba Chief Minister Birena House of Fongdoki. Satra Fizam Hemzit Singh Amasung, Fizam Lintoing and Bigisi, Mokoi CBI na. Charge the way me Mangalay, Habidesa. Adudi Makoigisi, Maming Sing, Dokoi, Kanjabayagadra, Maming Sing, Japan, Bibiagadrasa. Makoigi, Manki Baki, Mafam Sing, Karikai, dead body sing, Pangdrimina, and Banadisa, Atai, board community, Siva Sing Jeloina, my Magi Mafam, Lonakare, Konakare, ending over Tonakare. At the Magidi, Mishu Haravanina, CBI Namoigi, Sarsi Taure, Haravanina, Magi, Sibagi Mafam, Mizu Ravanina, Sibagi Mafamsi, Kangbanga Mabrasa. CBI has reported to have filed charge sheet against 5 accused have been arrested. See the Punjale matter is under investigation.